ناوچەین دەمژمێر 6 جا ئارکی ئەمێژوەرە پێشکەش بکەن ئەمێژ سەرنووچیان دەست پێ بکەن. دەستەیە سەرۆکاتیە هەنەکەسێ بێ یەکیتیە نیشتیمانی یا کوردستانی رە جڤیا و ڕەوشا ڕۆژاڤایê Kurdistanê gengêşe kirin. Biryara Erdogan û Putin demê avakirina devera aram li ser dirêjahiya sînorê Kurdistana Sûriyê bi Tirkiye re gotûbêj bikin. Robert Ford balyozê Amerîkiyê berê li Sûriyê ragihand ku peyedê ji bo berjewendiya xwe ya taybet şerê rêxistina Daeş dike. Welatê Fransayê ragihand ku ew ê hêzên xwe yên leşkerî li Sûriye û Iraqê bihêlin. دوباره سلاف پشتی که دونالد ترامپ سروکی امریکا گوت که اوی نافچه که آرام لی روژهلات چمی فرات آوا بکن و ترکیه پیشوازی لی پیشنیار امریکا کر و شروعه این جدا جدا هاتنه هولی. هن شروعه به ارینی دبینن و هن شروعه به نرینی دبینن کام به هفره ببینن. درباره ریوبری آنویا روشالات چم فرات چندین شروع ج توییتا دونالد ترامپ سروک امریکا را هاتیه کرن دماکو گوت و نافچه که آرام به قربون آنگو برفرهیا 32 کیلومتریان و آوا بکه. ده چارچوبه بجداریت برنامه جواد ده فصل یوسف اندام دسته سروکاتی انجمن اجتماعی کرد سوریه را گهاند که راست امریکا بریارا وکشان هیزن خوژی سوریه دایه لجروع سیاسی و امریکا و لدوره بمینه. و او نافچه آرام کود بین سرپرشتیا جواکا ناف دولتی دوی ورا آوا کرن و خدمت دوزا گل کرد بکه. امریکا دخوازی هنکی رنگک جی توازنی دیک علاقه خود هم ترکیه جیش خو عاجز نکه بر جواندیه و بپاریزه جبو وی یکی جی دبیجی ام منطقه آرام ام چیکن جبو ناماکش ترکیه ره انو جبو سینور تجی مثلا اولکاریه به پاراستن یک جید منطقه ده آدجی وقت ترک جی وقت حلفاء ويرو لسر عردي قالك شريت هيروري كرنه جيتي خستن و اداره كبه باراستنا في خلكي به دهرميده وك امزانن اري بريار دام بهزا خوي لشكريش هرمي خو وكشينن بس دباوريا مده و دوار سياسي د امريكا و دستي د دوسيا سوريد هبه جبر روجهلاتي فراتي بتايبت وكم دبيجن منطقه نفوذ امريكي بو واف بروجاوي جبراستي واف تصريحات روجانه جوجرايداري امريكي تش ترامب تش جون بولتون به گودر دكفن بشگيري كش قضيه مجاي استك ناف دولتي غير هرمي ما حذر جوي بكر بحمايتك دولي بيقومانو يبرجون داخل كده مدلل بس ابا ايرو ترامب قوتي رنجيوي هنجمر نزل على اغو قوتي بسميلي ودرباسي سوريا بسرسيفو 2 كيلومتر ام نزان برچرنگيه بچ اواي بس ايما وك كردج برجون ديا ما يغو هرما ما بي ارام كرن ووقت بيجي حمايتك دولي وجاء آلی خواه سیامند حاجو سروک شپیلا پیش روژا کرد لسوری را گهاند نابه پشت به تویتن دونالد ترامپ وره گریدان. جبر اویل سر عردیتی نکرن بر واجی تویتن ترامپ و امریکا جو سال 2014 هم و داخواز آوا کرنا نافچه که آرام لروشالات چم فراتی کریه. يقولوا جرينجي ندي تويتر ترامب راستي روجانا تشتاد نيفسيني وسياستا العرضيد بي يكدية وكم زانن بري سي هفتي اقود لشقري ما و چمروكي وخوش هريمي وكشينن و اداراوي ناكي افنكر جبر اداراوي ناكي جير داخل ياكرنگو اف زراري دكي سياستا اميركي و ام دبينن نوكا بشتي تلفوناوي ناكي اردوغان و تويتر خو نيفسان راستي او سياسة ادارة اميركي كر لوما بهوريام ددوي ام هاجي هافن ويگرينگ ندوي ياد دوا از بهور ناكم پیمانك يا امريكا تركاره هبيش بوي هريمك آرام تركيا سالا 2014 و دخوازه هريمك آرام دكي سر سينوري تركي و هدفواي بيشي او خلقي پنابري لتركي پنابري سوري لتركي و وغيرين سوري اروها جدعان علی اندام نونراتیا هرما کردستان یا انجمن اجتماعی کرد سوریه را گهاند گوریوبریا پیاده لسر همو استان سر نکتیه و جبو برجواندیا گشتیا نافچه امریکا و ریوبریا کنو آوا بکه و ریوبریا پیاده و وره هلوشاندن و او ریوبریا نو یا کو و وره آوا کرم پیوسته به رازیبونا توای آلی ناف دولتی و توای پیکاتیان خو بگره
ریوبریکا نو نتاوایا چه بکن ولو تفهم کرن ریوبریا پیاده و وکا خلق مد بیجن واز لیوری نما دمشه لگور برجواندی ناف دولتی جی و لگور هرمی جی و لگور نشتیمانی جی ریوبریکا به تکالی به ایدئولوژی به پارتی که فشل خوانی به همه آلیاوا سر همه استا فشل خوانی یا مهم جمره سر استا کردی انا توا کرد فشل کم مزن آنی خلکش دروی پیاده کسکی د انجام ده دیاره به چکر دوی ده وریده جبر اما ام بیجم گوهرتنه که مزن و چه ببه دوی گوهرتنه ده دولت هرمی رازی بن و دولت مزن ازل هجی رازی بن و کسی نشتیمانی خدانه جه دوره ده هنه چه عرب بن چه کرد بن چه خریستیان بن. دکتور محمد رشید اکادیمیناس و مامۆستا لە زانینگەها صلاح الدین ڕاگەهاند کە ترۆلا ئەمریکا لە ناوچەیە نەمایە و بتەنێ ئەرکێ وێ ژنابرنا داعشێ بوو وەکە دەداخویاکردن کۆ ئەرکێ خوا بداوی ئانیە و استراتیجیەتا کوردا بتویتێن ترامپ ڤەگرێدایە وكام كرد يعني انا ضد مسلحه ممكن بقاره بله ولو المهاتي استراتيجيه متنه اگر تشكبوا او جنما استراتيجيه ما صارش ماي لسر قوتني تويتر اطرام ماي يكشم ببره لحظي دشام ايروسي شم بله رجال لحظي تصريح دا ترامب شقوت وامنا خوازن ترك ورن كرداب كرش رجال دشام ايش تصريح ده قو ازي تركيا اقتصاديا ازي بفلشينا يعني تدمير ايرو كذا تصريح هنا قوت اردوغان يعني تركي في ونديه مني فرهن ايكونوميكي امي فرح تربكن بله استراتيجيه ما مايل لسر شيء لسر تويتر او جالي كده مسألة امريكا شو خلاص المنطقي يعني ما واحد مكاجي التحاليل وشو مقارنه وشو نرين وانا مداخ ياكرين ومدقوت وهنا حتى انا كام سيرفينانه ji dema ku Amerîka biryara vekşana hêzin xwe ji Rojhilatê Çemêferatê daye û rojane sînaryoyên nû ji bo Rojhilatê Çemêferatê têne pêşbînî kirin û her welatek dixwaze hejmûn û rola xwe li wê navçeyê bêhtir bike ew jî piştî vekşana hêzin Amerîkî. Şêweyê rêvebrina Rojhilatê Çemêferatê ne zelal e. Tirkiye dibêje ji bo xwe hesab dike û Amerîka jî dibîne divê pêkhateyên navçeyê û hêzên xwe cihî rêveberiya wê bike. Li gorî zanyariyan wê navçeya ewlehî li ser hêla sunûrî di navbera Tirkiye û herêmên Kurdî li Rojhilatê Çemêferatê be. Serokê Amerîka Donald Trump berî çend rojan ragihand bû. Lê bê ku şêweyê wê bide naskirin, bi taybet ku ji aliyekî ve were avakirin û rêvebirin. Lê danûstandinên di navbera Amerîka û Tirkiyê de tên diyarkirin ku wê bihemangî bi Tirkiye re ew navçe were avakirin û rêvebirin. Lê balkêştê de ew e rejîma Esed û Rûsiyê li ser nerîna xwe rijdin ku dibe ew navçe vegere jêr kontrola rejîma Esed û her pêşînyarekî din red dikin. û ew yek tevî ku PYD û rejîm ji aliyekî ve danûstandinên xwe dikin û Rûsya û Tirkiye li aliyekî din danûstandinên xwe dikin. Ew yek jî mîna holdanekî ye ku bandora wan li ser avakirina rêveberiya wê navçeyê ku dewlemend de bi neft û petrol û samanên siruştî hebe. Hevdemî wê yekê Washington projeya navçeya ewlehî ji bo Enqera pêşkêş kirbû. Derbarî navçeya Rojhilatê Çemêferatê dema ku şêwermendê ewlehiya netewîyê Amerîkî li Koçka Spî de John Bolton. Lê Tirkiye ew proje nepejirand û bi taybetî ew mercê Amerîkî yê ku rê li pêşiya derbasbûna hêzên Tirkî ji bo Rojhilatê Çemêferatê digire. Sêşema borî jî Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand bû ku wê Tirkiye wê navçeya ewlehî li Sûriye ava bike. û Wezîrê Derveyê Tirkiye ragihand diriya danûstandinan re ew ê bizanin nerîna wan û Amerîka derbarî avakirina navçeya ewlehî wek heve yan na. Li gorî ji deran John Bolton plana Amerîka derbarî Sûriyê de ji bo Tirkiye şirove kirbû û stratîjiya Amerîka li Sûriyê ew e şikandina Daeş û derxistina hêzên Îranî û rêvebirina proseya siyasî li gorî biryara Encûmena Ewlehî 2254. Her wiha Amerîka dibîne rêveberiya Rojhilatê Çemêferatê ji aliyê pêkhateyên deverê bi xwe ve were rêvebirin û avakirin û hêzên xwecehî parastina wê bikin. Her li gorî Amerîka dibîne ew hêzên xwecehî ji pêşmergeyên roj û hêzên Erebî yên hozên Erebî li navçeyê pêk tê. Derbarî rola Tirkiye Amerîka dibîne
هێزن تورکیە دikare şerê Daişê bike û şerê Daişê ji erkê hêzên Amerîkaya heta çirkeya dawî û nabe Tirkiye çi operasyoneke leşkerî yek alî li wan navçeyan encam bide bê Amerîka. دەستەیە سەرۆکاتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریێ بە سەرکردایەتیە یەکیتیە نیشتیمانیە کوردستانی رە جڤیە دوه لە باژارê سلێمانیەیە هەرێما کوردستانê دەستەیە سەرۆکاتیەیە ئەنەکەسێ بە سەرکردایەتیە یەکیتیە نیشتیمانیە کوردستانی رە جڤیە بۆ دجڤینێ دە شاندا ئەنەکەسێ بەحسا داوین ڕەوش و پێشهاتەیەن ڕۆژاوای کوردستانی کردن هەروەها ji یەکیتیە نیشتیمانی خواستن کۆ لەگەل پارتیە دیموکراتا کوردستانی برۆلا خوێژ بۆ ڕەوشە لە ڕۆژاوای کوردستانê bileyîze. بەردەفکێ وەزارەتا دەرڤە یا تورکیە ڕاگەهاند کۆ ڕەجەب تایب ئەردوغان دەمەکە نزیکدا وێ سەردانا مۆسکۆی پایتەختە رووسیا بکە و لەگەل ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیە بجڤە ji بۆ گەنگەشەکردنا دەمێ ئاواکردنا دەڤەرە ئارام و dijefirînê li rojhilatê çemê Feratê. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye بنیازه ده هیام چند روژن بیده سردانا موسکو بکو لگل ولادیمیر پوتین سروکی روسیه بجوه او جیش بوگن گشکرنا دمی آواکرنا دوره آرام و دیجی فرینه لروج آوای کردستانی. بردفک وزارت درویا ترکیه همی اکسوی ده کنگرکی روزنامه‌وانی در راگهانده کوبرینها حکومت ترکیه پیشنیار آواکرنا دوره که آرام لکردستان سوریه کربو او جیش بو گارانتی سلامتی پنابران لی اف پیشنیارها ترات کرن. بردفک وزارت درویا ترکیه اشکره کرد که بوه پرسه ترکیه ولگل روسیه دانستاندنان بکن و گوت بریاره رجب طیب اردوغان سروک ترکیه ده 23 مهیده سردان روسیه بکو لگل هفشان خوی روسی ولادیمیر پوتین سروک روسیه بجوه و دمی آواکرنا دوره آرام و دیجی فرینه لروشالات چمه فراته گوتو بیش بکه. درباره وکشان هیزن امریکی جی سوریه اکسوی دازانین کونا به وکشان هیزن امریکی جی سوریه بکه و برجواندیا پیدیده. بریا چند روزانه دونالد ترامپ سروک امریکا توییتک باف کرد. تیده پیشنیار آواکرنا دورک آرام و دجیفرینه به کوراهی 32 کیلومتریان لروشالات چمه فراتی را گهاندو بو که ولات ترکیه جالی خواه پیشوازیل و پیشنیاری کرد. گریدای و مجاره ابراهیم کالن بردفک سروکاتیا ترکیه گوت که ولات وی و سرپرشتیا و دور آرام بکه یا کو بریار ور آواکرن او جی بریا ارتش و سیخورین ترکیه. جالی خواه مولود چاویش اغلو وزیر دروی ترکیه تکز دکه که ترکیه و دیدانو ساندنین خود به امریکای را بردوان بین درباری آواکرنا دورا آرام و دجی فرینه لکردستان سوریه او گوت که دورا آرام گلکی گرنگش بو وگرا جگری و آرامی الباکوره سوریه بریان هاجی سروکه کمارا ترکیه را گهاندو بو که اگر امریکا هیزن خواه سوریه و نکشینه دوی دمیده ترکیه و دست به اپراسیون خواه لشکری لروشالات چمه فراته انجام بده. لپشتی انجام دانا پیوندیه که تلیفونی لگل ترامپ ده 14 برچلیا بوری اردوغان پاش خستنا انجام دانا اپراسیون لشکری لروشالات چمه فراته را گهانده. وزیر دروی ترکیه را گهاند نافچه آرام یا کومجارا روژوی گرنگش بو وگرا پنابرین سوری و نهشتنا تروری. وزیر دروی ترکیه مولود چاویش اغلو مجارا نافچه آرام یا کو بحث کربو د اساس وی د بیروکا سروک ترکیه رجب طیب اردوغان بو د دسپیکا کریزا سوریه ده هروها اغلو گوت کو او نافچه اوله گرنگش بو آرامیا باکوری سوریه او وگرا ملت سوری د دسپیکا د ملت کرد هروها نهشنا تروری د کنگره روزنامه‌وانی د چاویش اغلو روزا پنجشنبه لگل هفشانی وی هی مقدونی نیکولا دیمتروف لپایتختا ترکیه انقره او مجار گفتگو کرن چاویش اغلو هروها نشان ده کوی خالن وکهف ین جواز دیار بکن د دانستاندن ناورا ترکیه و امریکا ده درباری نافچه آرام و اوله ده وزیر دروی ترکیه دازانین کو دانستاندن یکمین هر دو آلیان ده دجوینا هر دو سروک ارکانی وان ولاتان ده لپایتخت بلژیکا بروکس لدبون هروها گوت و دانستاندن دنافبرا دزگهین لشکری و دزگهین دندبه و بتایبتی جی لسر آست وزیرین دروا اغلو گوت نافچه اوله یاکو اردوغان بروانی دبردکر گرنگش بو گلک پرسگرکان لروجالات چمه فراته او وگرا پنابرین سوری و دپیشی ده ملت کرد کو نکارن دمانها ده وگرن ولاتین خواه. هروها گوت ترکیه و بردوان به دانستاندنان ده درباری و مجاری لگل امریکا جعالی خواه بردف که وزارت درویا امریکا همی آسکوی درباری بریار سروکی امریکا دونالد ترامپ یاش بو وکشان هیزن امریکا ایرو گوت نابه بکوه خزمتای یپگیده. اولو درباری جوینا هر دو سرک ارکانا گوت جوینا وان دپلایا یکی ده مجارن هماهنگی هر دو ولاتان درباری بریار وکشان هیزن امریکی ج سوریه ده بو.
لسر دفرا آرامو لفو تفجرا دستا سروكاتيا عنكسي كوب عليين كردستاني رد جفا ما ميفانداريا فيصل يوسف عندما دستا سروكاتيا عنكسي الاستوديو هاركي كريا ما مصطفى فيصل تبخير هاتي أبدا باش امش لفو تفجرا عنكسي كوب عليين كردستاني را و چند روزه دانستاندرين دكا بوارنا جفا ده هون به یکیتیان اجتماعی کردستانی را جویان هون دخوازن چه به دست خواه بینن تایبتی پشتی راگاندنا پشتی او هولین کو دور آرام وره درست کرن ل کردستان سوری سپاس سرچاو هاتن هرمی کردستان عراقی بخواستنکی تایبتیش جنابی سروک مسعود و دستای سروکاتی انجمنان اجتماعی کردی جنابی جمر داخویا کرن او کاری گو حتان ها کری تێکیلی و پەیوەندیە خۆی نابدەوڵەتی گۆ ئەو گەفن تێن سەر هەرەمن کوردی گۆ کارێک لەشکەری جارێک دی دوی هەرەمی دەچێ ببێ نەهی لێ ببێژ بەرگۆ وێرانکردن و تالانکردن و خراپی و ئەو تێدەچێت بێ جهێ ڕحەتیە بوو جەنابی گۆ وا پەیوەندی و تێکیلیادا ما کاری بوو ئەم سڤک بکەن وا گەفا لێ پێرەژی دوێ نەرینێک هەبێ کارێک هەبێ گۆ ئەم کار بن و خەلکی گۆ بمەرەدن و دەستێنن دەولەتن گۆ بمەرەدن و دەستێنن ئەم کار بن نەرینێ وە بنەقلێنن ژبەر گۆ ئەوەل و تالی نەرین یا وەیە وەک ئەنجومەنان اجتماعی کوردی اون چت خوازن دوێ نادەژی مەدانی شاندان مەدانی شاندان نەرینا خۆی سیاسی ژێرە مەدانی شاندان و مەدا دیارکردن و ئەم سەروێ تخەبتن هەروەها هێزن کوردستانی دیتریشی ئێ هەی ئێگۆ ئەم کارن وا ببینن یەکگرتوو مەدیت دهۆژی یەکیتیان اجتماعی کوردستان مەدی دوا دیتنادا ئەز دخوازم بێژم تشتێ ئەم دنە نیشاندان مەترسینێ گۆتێنە سەر ملەتێ کورد پشتی بریارە vê vekşandinê ya got ئەمریکا دخوازێ لەشکری خوا vekşênî مەترسینن هەنا دەعالی yani دەرکەوێ ئەو جهێ ڤالا wê çawa bê di wextekî de yani heta îro li Cezîrê li Hisiça li Qamişlo hê rejîm heye rejîm heye esayiştî heye û leşkerî jî heye û siyasî jî wek behsî komê wa ئەوێ وانە ناو هەرەمن عەرەبا دەسەرانسەر هەنا مەترسینن جددی هەنا گۆبەر پێ بدێ یعنی فتنەک چێ ببێ عەرەبی کوردی ئەو یەک بە پشتگرتناوە ددۆ لە ئالیە دیترێژی دوێ ڤالاتیێدا لەشکەرن ترکاژی لەسەر سینۆر ئەو ژی لەسەر دەرباسبوونینە ئەڤا گۆ ئیرۆ ببێ دوێ حالەتێدا ئەو ڤالابوون ئەم ژوارە ڤا مەترسینە دنە نیشاندان گۆ ئاریکاریەک ببێ ئەم وا مەترسینە ئەم نێرن گۆ ینی برا ببێ و بکار وەرێ هەر یەکی بە ئەواکی کار بێ دەنگێ خۆ بگەێنێ وا ئالیە گۆ کارن دەنگێ خۆ بگەێنەوە ji ber wê jî yekgirtû jî gotin êmamê dest pê bikin karê xwe bi hêzin Kurdistanî û navdewletî re got em kar bin tiştê em kar bin bikin û herwiha yekîtîn îjtimânî Kurdistanî gotin ji vê lehzê em jê me de yanî berê jî me kiriye û îro jê em ê bikin dest bi karê xwe bikin wekt bêjê têkilî bi hêzin Kurdî re jî Kurdistanî re jî taybetî bi cenabê Serok Mesûd re û bi kesê navdewletî re got em karibin piştgirtina miletê Kurd li Hundirê Sûriya bikin û em karibin yek helwestekê bidine çêkirin kesê navdewletî re jî got em karibin bigihine çareserîka siyasî her em berdewamin tê de geşbînê ku wê dengvedanek erênî ji vê li vû tevgera were hebe ji aliyê Kurdistanî be ئەم سەرێ wê ئێمە ئەم وەک مشتەرە گۆ ئەم vexwestinekê ji aliyê cenabê Serok Mesûd yani ji me re got roja got em dîtin roja berî wêne wezîrê derveyê Amêrika dîtibû jê re gotibû êma mesela miletê Kurd divê hebûna wî parastina wî mavê wî em wilo dixwazin û em xwedîne jê re bersiva wezîrê Amêrika erênî bû jê re هەگەر تدی ئەمریکانن تالی مەسەلێ وانە و بەرجەوەندێ وە لێ ئەرێنی کریە بەری وێناژی هەنە کەسێری تریژی ئەڤێ ناودەوڵەتی هەگەر ئینگلیزی هەگەر غەیری وانا دیتبوون و ڕۆژا پەیرەژی گوت وێ فرانسی بێن
هەروهاش فرەنسیارەژی هەروەها ئەطرافن گۆکاری بوو دەنگی خۆ ئەڤ هێزەی کوردستانی دیترێژی هەگەر یەکگرتو هەگەر یەکیتی نیشتیمانی کوردستان ئەوژی ینی پەیوەندیەوە و تێکلیەوە وەک ئەمولۆ بەهوەرن وەک پارتیین برا گۆوێ براوێ کارێکی بکەن وێ کاربن تشتێکی بکەن ئەس خوازم دوێ ناوێرە بێژم جەماوەکە جوانان نیشتیمانی کوردی هەر وەختی ئەم ئەوایەکی رە چارەسەریەک سیاسیرەنا گۆ ببێ قضیامە لە هەندروێ سووریایە ئەم کاربن کارێخوا تمامی دەین لەسەر گۆ ئەم مافێ ملەتێخوا بە ئەوایەکی سیاسی ئاشتیانە دە هەندروێ سووریا دە قضیامە سووریا ئەم وەک ملەتێ کورد ئەم ببنە شریکێک براد هەندروێ سووریا کە فیدرالتە باشە لەسەر ئەف بەحسا دەڤەرە ئارام تێکردن هون چاوە دخۆینن هون وەکو ئەنەکەسی ئەف دەڤەرە ئارام هونێ چ خاڵان یانژی گاوان تێدە باوێژن ئەم نەئیرۆیە ینی ئەم وەک ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی لە دەستپێکا وەختێک گۆ کار و بار و خەبات بوو سەر چارەسەریکێ هەندروێ سووریادا ئەم خودی بوون پاراستنێک ناودەوڵەتی هەبێش خەلکێ سووری تمامیرە و تایبەتی ملەتی کوردی بەرگ و وەضعک وای تایبەت هەبوو ئیرۆژی ئەو پاراستنا ناودەوڵەتی دوی وەختێک و وەختێک دەمکی هەندروێ سووریا دەتێ ئەمریکی دبێژن ئەمێ ڤەکشن ئێدی تری ئەم دەبینن پرزگرێکا مەینەتەوی هەندروێ سووریادا غیری پرسگرێکا خەلکێ سووریای دیترێک و ئەم دیسەژی شریکێوانە بە ئانینا ڕێجیمەک دیموقراتی لێ ئێمە مەسەلەک نەتەویە ji بۆ بۆ تکۆم کوژی چێ نەبن ئەم دبینن چاودێریەک و پاراستنێک دووەلی هەبێژ ملەتێ کوردرا وێران نەبێ ئەم پێرە بوون هەر وەختی مەداو کردێ و ئیرۆژ وەختیان بێژن هەرمەک ئارام دەبێ ئەو هەرمێ ئارامی بە چاودێریەک دووەلی ببێ بە پاراستنێک دووەلی ببێ گۆ هەرمێ کورد بێ پاراستن ji ber gelek hene wedî ev grûpin evê çekdarî evê got mutaterifî radîkal li heta li Kurdistana Iraqê wextê got li Iraqê berê xwedan wextekî de heremek aram bû berê xwedanê de meselek şovînî her wiha Sûrî jî li Efrînê jî wedî heta ew komê çekdar çawa wextê got derbast bûn bi rengekî gelek kîn û heqd û ew li aliyê miletê me ew koltûrê got serê xelkê hinek xelkê Arab de hinek xelkê Musulman de وەکەنو دژیتیت بین وەدیت شنگالێ دەچکردن و چاوا وێرانکردن کرد ئیرۆژی ئەف دەنگ ئەم دگهێنن گو ئەو هەرم هەگەر چێ ببێ هەرمێ ئارام چاودێریەک دووەلی ژێر هەبێ ئاشتیانە هەبێ لێ نە ئیرۆی ئەفدا خوازامە هەر وەختی مەخواستی و ئیرۆژی ئەم دخوازن چاودێریەک دووەلی گۆملەتێمە بێ پاراستن تا ماژە تشتێکی gelek girin kir hûn wekû enekesî her dem xwestawe devera aram niha jî devera aram tê behs kirin gelo ev ew devera ku hûn dixwazin ev ew behsa ku hûn dixwazin ئێمە ئەم هەر وەختی بالا مەدە وەختی ئەم بێژن کوردستانە سووری عفرین بەر چاوێ مەیە و ئەم هەر وەختی دەنگێ خۆ دێنن بە جەنابێ سەرۆک مەسعود ئەڤ یەک بەشێ سەرەکی بوو مەسەلا عفرینی بە یەکگرتو رەولۆ بەیەکیتی کوردستانی رەولۆ سبە اتحاد ئۆروپی خۆسیەمە ببینێ سۆزامە بوارە هەیە ئەمێ دەنگێ خۆ بگهێنن جارێک دیژی ئەم نەتەنێ مەسەلا ینی هەرەمەک تەنێ ئەم کوردستانە سووری تمام عفرین و دناڤڕژی ئەڤا گۆنها ناولێت بێ ڕۆژهلاتی فرات ناورە هەرەمن کوردی ئێ هەی تمام دەوێ پاراستی بن ملەتێ کورد مافێ ملەتێ کورد خودی بن ژێرە پیشگرتنایە بکەن سبە ئەو کۆمیتا دەستوری بکاروەری گۆ چاودێری بکەن ئەم دەنگێ خۆدگێنن ڕووساژی گۆ پیشتگرتنامە ببێ مافێ ملەتێ کورد دەستورێدا بە ئەوایەکی نەناڤەندی فیدرالی کەسێک نکار بێ گۆ جارێکە دیتری تشتێ حتا ئیرۆ تێ سەرێ ملەتێمە جارێکە دیترێت ڕۆژێ تێ سووریا پاشە ڕۆژدا ئەف مەسەرە چارەسەر ببن گۆملەتێمەجی شریکێک برابێت سووریا ئەvە چەند ڕۆژە مامۆستا ئەف دەڤەرە ئارام لەسەر زمانێ سەرۆکن سەرۆکی تورکیە سەرۆکی ئەمریکایە لەسەر زمانێ دیبلۆماسیا رووسیە تا چ ڕادەیەت وا چەند ڕۆژادە گاڤێن کوردی هاتنە ئاڤێتن ji bo vê devera aram got Kurd têde yanî fay sûd bin sûdmend bin ji vê deverê biryara vekşanna Amerîkana tiştekî berçav bû nû yanî belkî ji warê siyasî gavekê wê de tir çû îro qediya miletê Kurd Ewropî dibêjin çiloyê Kurd bêne parastin Amerîkî dibêjin çiloyê Kurd bêne parastin روسی دبێژن وێ چلو کورد بێنە پاراستن هەنە کەسێ عەرەب و ئەوەی دیژی دبێژن وێ چاوا کورد بێنە پاراستن
ئیرۆ قەضیا کوردی بتێ سەر ماسێ نە ئەوا گۆ وەڵا جارێکی ئەمریکانات گۆ ئەم پشتگرتنا چ کەسی دکن ئەوێ گۆ دژی داعش ئۆروپیاژی برەنگەکی ئەو بێتی ترێت گۆت ڕووسات گۆ ئەم دژی تێرۆلیستانە ئیرۆ تێوێنە نۆچاوە ئەمکارن کورد وما في ملتي كرد ام بباريزن حتى دفي ترامب ده واركان حكومتها ويرا انه ام نهيلن كوم كوجيه كوري سري كرده وافجي ايرو وقتي سر مصاد ولي تشتكي جرينجا نهندك وبيوندي وتكليد بن حتى بهيزن كردستاني بجنابي سروك مسعود را تكليه ما وكن جوانان اجتماعي كردي بكسينا بدولتيرا چاوا نريني مي سياسي ایروتینا گهدار کردن دوبارت کم صبح جیرونش نکما منونری اتحاد اروپی رایل ویدی گو امنرینی خوشواره ببیشن قضیاما ایرول سرماسه دانستاندن پید بی امولو باورن گو کسکی کار بی چعوی خوا جمافی ملتی کرد بگری صبح کمیته دستوری دا دانینا دستوری کی دهندروی سوریا دا ام پیوست بما ایرو پیوستی هیا ملتی کرد ام بهفدورا یک دست بن ملتی کرد کار بی دنگی خود درکه ده هجر خو پیشندان بن هجر چرنگی بی ام بهفدوره گو ام کار بن حقوق ملتی کرد سوریا پیش پاشروج ده او سوریا فدرالی ایروش هر وقتی بهتر او خو پیشندان دست پیکا شورشی آشتیانه ایروش دوی دوباره ببی الجهه کوچ بریه هندروی ولات کردستان سوری گو ام وک ملت کی خودی عرضی خونه خودی خاکا خونه خودی شرکاتی که سوریا دبرا گو ام نمین نتوی و گو بری پیلکری گو پروژه گل سرد هاتن مشاندن گو دوی تنبی وک کلتور وک عرض وک هبون مترسیه کردی هست که دبیجه ترکیه اوی دورا آرام تنش بو هجمونا خوا نفوذی خواهی که و تو هبونا کردی جی تیده درست ناکه هون دبین که ترکیه سر بکود و هولا خواده؟ تركيا بيقو معنا دولتك نهندك يعني دولتك هفبندياناتو ده لي دنافرجي افكشاندن يا بريارا افكشاندن وقت جو امريكا جو اف راي العام يا امريكي يا اوروبي تمام دنيا بيك دنجي او نافندي وان ليكوليني وايدي اي كسينا فودنك جوتن نمسلك راستا نتشتك اخلاقيه دفجي بردانا كردا وابيل ناف دستادا ايروشي امولو باورن او كسينا في دولتي خد بينن بشار سريك سياسي دندروي سوريا دا جوجاره كدي لفكتن دندروي سوريا دا و اواكي او بايدي باراستنا عملتي كرد هروها ام دنگي خو امي بگينن وام دگهين گو چاف ديرياد ولي بي هروها امي ولو دنگي خو گو نمونه عفرين جارك دي تري دوباره نبي امي هروها بخازن گو يك هلوسته كرديا بي گو ام كاربن ام خو بپاريزن ام نهيل گو تدا درباسبون وكاري لشكري هرمي مدى او بشكي مظن گو ام كاربن یک نامه بگهین کسینا في دولتي گو ام خودینا ام کارن هرمي خو بپاريزن قضيامه هندروي سوريا ده ام بري خو بدن دانينا دستور كي هندروي سوريا ده حقوقي ملتي متي ده بكاروري نحقي تركا وغيري تركا ايدي گو درباس بد گلک سپاس فیصل یوسف اندام دسته سروکاتیا نکسیت الگلمه بو گلک سپاس بو بجدار بونته الگلمه سپاس شور سرچاوا وزارت درویا ترکیه راگاند کونا به وکشان امریکا جسوری خدمتا چکدارین یپگی بگه حامی اقصوی بردفکی وزارت درویا ولات ترکیه ایرود کنگره کی روزنامه‌وانی در راگاند کونا به وکشان امریکا جسوری خدمتا چکدارین یپگی ین تروریست بکه لکور پسناوی اقصوی سربار کر کونا به تو فرض کرن لسر خاکی ورکرن اونا به رژیم اسد بالیکاریا چکدارین به سر پیاده و در باسی باجار من بجبه بالیوزی امریکی بری لسوریه راگهاند کوچکدارین پیاده لسوریه شر داعش اجبر برجواندین تایبت دکه و اشکره کرد که پیوندی امریکا به پیاده را دمکی و تکتیکیه. بالیوزی امریکای کهون لسوریه راگهاند کوچکدارین پیاده و یه پگه لسوریه شر داعش دکن جبر برجواندین تایبت بوان. بالیوزی امریکای کهون لسوریه روبرت فورد لسمیناره که ده لناوندا وودرو ویلسون یا لیکولینان بحثا وکشاندنا هیزن لشکری امریکی جی سوریه و انجام وکر درباره پیوندین امریکی بچکدارن پیاده لسوریه روبرت فورد اشکره کر گو پیوندی واشنطن به پیاده و پککیر لسوریه بتنه دمکی و تکنیکیه. فورد هروها اشکره کر گو امریکا تو پیوندین دورو درج به پیاده داننیه و تکس کر گو حوالبندی امریکا بکردان را لسوریه
dikeve warê hevpeymaniyeke leşkerî teknîkî. Dîplomatkarê Amerîkî her wiha diyar kir got peywendiya di navbera PYD û PKK de diyar e û nayê veşartin. Lê Amerîka ev yek veşart ji bo serkeftina şerê wê li dijî Daişê. Derbarê şerê Daişê li Sûriye for tekez kir got armanca PYD ji şerê Daişê ne ji navbirina terorê bû. Lê bercewendiyên wê yên taybet hebûn ji şerê Daişê li Sûriye. Derbarê çarenivîsa Kurdan piştî vekşandina hêzên Amerîkî ji Sûriye, Robert Ford serbar kir û got ez bawer nakim got vekşandina Amerîkî ji Sûriye xıyanet ji Kurdên Sûriye re. Ji destpêka şerê Daişê li Sûriye, Amerîka hewl da got PYD ji PKK cuda bike û herdem radigihand got tu peywendiya PYD PKK re nîne lê niha û piştî qelisbûna rola Daişê li Sûriye berpirsên Amerîkî tekez dikin got peywendiya PYD PKK re nayê veşartin. Roj bi roj hêzên rejima Esed û milîsiyên bi ser ve di bin pêkirina deverên kêmkirina astê şer de li Sûriyê berdewam e. Ku di encama wan bin pêkirinan de rojane ziyanên canî û madî mezin rû didin. Rawangeha Sûriye ya mafê mirovan belav kir ku hêzên rejîma Esed dibin pêkirinên xwe de lê deverên kêmkirina astê şer lê Sûriye berdewam e. Herî dawî jî armanckirina hejmarek bajar û bajarok lê devera bêçek lê gundewarê Idlibê kira armanc. Rangeha Sûriye ya mafê mirovan ragihand ku berbanga îro hêzên rejîma Esed hejmarek dever li bajarê Ellatamnê li bakurê gundewarê Hemayê bi tundî armanc kir. Di encamê de ziyanên canî û madî ketin. Hevdemî tobarankrina hejmarek dever li bakurê Rojhilatê Çiyayê Lasqiyê û deverên li Sehlîl Gabe. Heman rawangehê diyar kir ku şeva borî grupên tundraw bingehên rejîma Esed li başûrê gundewarê Helebê armanc kirin û serbar kir. Koçekdarên rejîma Esed û melîsên bi ser ve doh gundewarê Hemayê bi taybetî gundê Assexir û derdora wê bombebaran kirin di encama wê êrişê de hejmarek qurbanî ketin. Eroha rawangeha Sûriye ya mafê mirovan bi belge diyar kir ku îro di encama êrişkirina devera Esermaniyê li ser sînorê di navbera Idlib û Hemayê de ji aliyê hêzên rejîma Esed hejmarek kes ji yek malbatê birîndar bûn û welatiyekî din jî hate kuştin. Ku bi vê yekê hejmara kuştiyan ji dema ragihandina rêkeftina rawestandina şer di navbera Tirkiye û Rûsyê de gehiştiye 108 kuştî di nav wan de 17 zarok û 6 jin hebûn. Rawangehê her wiha diyar kir koçekdarên rejîma Sûriye û melîsên bi ser ve bi hejmarek top devera Çemêsipî li bakurê bajarê Cisr Şuğûr tobaran kir di encamê de hejmarek kuştî û birîndar ketin. Hevdemî armanckirina devera Kefir Zeyta li gundewarê Hemayê ku di encama wê yekê de ziyanên madî mezin gehiştên mal û milkên welatiyên sivîl. Ew jî piştî armanckirina hejmarek gund û bajarok li gundewarê Idlibê ku hejmarek sivîl bûne qurbaniya wê êrişê. Rusya ragihand ku gereke din ji danûstandinên astana wê di heyva bê de were li darxistin weşkere kir ku şanderê navdewletiyê nû ji bo Sûriyê Peterson wê di çend rojên bê de seredana Sûriyê bike. Cîgirê Wezîrê Derve Rusya Sergî Fêrşînîn ragihand gocivîna bê ya taybet bi rewşa Sûriyê wê di nîvê di duwan de ji heyva subata bê de were li darxistin û diyar kir got karê li ser cîbecîkirina demê civînan tê kirin. Fêrşînîn balkişan ser wê yekê got şanderê navdewletiyê taybet bi Sûriyê Gêr Peterson wê seredana Rusya bike di çend rojên bê de û serbar kir got em ê planan datînin ji bo darxistina civînekê li gel şanderê navdewletî ji bo Sûriyê Peterson di 21 vê heyvê de li Moskoyê. Fêrşînîn tekez kir got ev yekem seredana ji Peterson ji bo Rusya. Lewma em ê li nerîna wî binarin derbarê çawaniya cîbecîkirina biryarên netewên yekgirtî derbarê Sûriyê her wiha kar ji bo bidestxistina aramiyê li Sûriyê. Lê berpirsê Rûsî diyar nekir gelo wê kî ji welatên gerentîdar ji danûstandinên esîtana re an ku Rûsya û Îran û Tirkiye amade bibin yan na di civînan de. Her wiha behsa şandên opozisyon û rejîma Sûriyê jî nekirin gelo wê kîn û neratiya wan bike di van civînan de. Ev ê yekem gerej danûstandinên asîtana piştî vekşandina Dîmistora ji karê xwe ku şanderê navdewletî ji bo Sûriyê gotê pêşbînî kirin got behsa amedekariyên Komîta Destûrî Sûrî were kirin. Her wiha beşekî mezin ji wan civînan bidin rewşa bakurê Sûriyê bi taybetiyê rewşa parêzgeha Idlibê. Wezîrê Derve ya welatê Rûsyê ragihand ku heftî ji sedê ji xaka Idlib dibin kontrola çekdarên Eniya Al-Nusra de ye.
د کنگرکی روزنامه‌وانی ده سرگی لاوروف وزیر دربه ولات روسیه راگهاند کو انیا النصره بردوام ده ورا بشکل ادلب بن پیدکه و هفتی جساده خستی بن کنترل خود تفی کوری کفتن هاتی انجام دان لسر ده ورا بشکل ادلب و سر باردکه کو او لسر کنترل کرنا انیا النصره جبو پارزگاه ادلب بدنگ نامینه. روزنامه که لبنانی اشکره کرد که سعد الحریری ریگری لفجر رژیم اسد جبو کمکار عربی کرد و نهشت که وزیر دربه لبنان نامه کی دوی درباره ده بشینه کمکار عربی. روزنامه الجمهوریه یا لبنانی راگهاند که جبران باسیل وزیر دربه لبنان نامه جبو فجر رژیم اسد بو کمکار عربی آماده کرد بو لسعد الحریری سروک وزیر لبنان هلوستاوی جفجر رژیم اسد جبو کمکار عربی جدا بو جیا وزیر دربه لبنانی اروها روزنامه نافهاتی اشکره کرد که سعد الحریری راضی نبوه جبران باسیل نامه جبو کمکار عربی بشینه. ده گوتارکی ده ایمانوئل ماکرون سروک فرانسای لپیشیا فرماندارین لشکری لباجار تولس یه فرانسی راگهاند که حتی وکونها هزین فرانسی لسوریا و عراق روبروبوی چکدارین رخصتنی تروریستی داعش دبن و شر لدجی و رخصتنی بردوامه و جبروی چنده هزین فرانسی ددمان هاده جهر دو ولطان و ناکشن. سروک فرنسا تکسکر که هزین فرنسا عراق و سوریه و ناکشن جبر رخصتنا تروریستی داعش هینا نهاتیه جناف برن و مطرسین داعش بداوی نهاتیه. ده گوتارک ده ایمانوئل ماکرون سروک فرنسا لپیشیا فرماندارین لشکری لباجار تولوس یه فرنسی را گهانده حتی وکنها هزن فرنسی لسوریه و عراق روبروبوی چکدارین رخصتنا تروریستی داعش دبن و شر لدجیوی رخصتنه بردوامه. سروک فرنسا درباره تقینا روژا چارشنبه بوری کل باجار من به جهات انجام دان را گهانده که اوه تقینا کل باجار من به جهات انجام دان ود انجام ویده بدهان ولاتی بون قربانی بلگه یکه که هینا مطرسیا رخصتنا تروریستی داعش لداره. هروها ایمانوئل ماکرون سروک فرنسا را گهانده که هری کم بودما ساله که هزن فرنسی عراق و سوریه و ناکشن و دما که فرنسا پشتراس بو که رخصتنا تروریستی داعش و مطرسیین وی هاتن جناف برن و دمه فرنسا و وکشانا هزن خواه گوتو بیش بکه. اوه گوتنن ایمانوئل ماکرون سروک فرنسا پشتی دروژان جتاقینا باجار من بجیتین و اوه کریارا تروریستی بو سدم کو فرنسا جاره کدن هزره لدم وکشانا هیزن خواج سوریه و عراقی بکه. بریانها سروک فرنسا رخنه لبریارا دونالد ترامپ سروک امریکا یا تایبت به وکشانا هیزن امریکی جو سوریه گرتو دلگرانیا خواه جبریارا دونالد ترامپ نشانده. اروها وزیر بروانیا فرنسا فلورانس بارلید یکم روژا سالانو ده لپیشیا سربازن فرنسی لأردن تکسکر که هیزن فرنسی جو سوریه و ناکشن حتی که رخصتنا تروریستی داعش بیک جاری وره جناف برن. پیمانا نافدولتی لدجی داعش دبیجه که بنگه که طایبت به سرکردین داعش لروجهالات سوریه کرنا آرمانج. داخلانی اکیده پیمانا نافدولتی لدجی داعش راگهاند که بالافرین شرین پیمانا نافدولتی لدجی داعش بنگه که سرکه سرکردین داعش لمزگفت الصفافیه لدیرازوری بمباران کرنه. هفپیمانی نافدولتی گود جی کو ده انجام بمباران کرنه ده چندین سرکردین داعشی هاتنه کشتن و به دهان بریندار بونه. آژانس که اسرائیلی راگهاند که میلیسیا حشد شعبیه ایرانی به هزاران جچکدارین خواه لسر سینور سوریه بجه کرنه و او یک و که برسوک لسر گفین سروک وزیر اسرائیلی بنیامین نتانیاهو. آژانسێکە ئیسرائیلی ڕاگەاند کە بە هەزارێ چەکدارên میلیسیا حەشدە شعبیە عێراقی خۆ ئامادە دەکەن دەرباسی سووریە ببن. ئاژانسا دیبکەیە ئیسرائیلên راپۆرتێکە خۆ دەڕاگەاند کە نزیکە 10,000 ji çekdarên میلیسیا حەشدە شعبیە عێراقی yên ser bi Îranê ve li ser sînorê Sûriyê bi biryar ji Tehranê hatine bicihkirin û ew çekdar tên amadekirin da ku derbasî Sûriye bibin û ew yektê wekû bersivekî ji gefên Serok Wezîrên İsraîlî Benyamin Netanyahu yên herî dawî. Ajansa Dîpka li ser zarê ji derna leşkerî dazanîn ku rêveberê Fêlaqil Qudus Qasim Silêmanî ji wan çekdaran xwest ku li ser sînorê Iraqê bi Sûriyê re belav bibin û li hêviya biryara derbasbûnê bimînin. Ew yektê piştî ku Wîlayetên Yekgirtîn Amerîkî
ئەگەداری ji حکوومەتە عراقی رەشاند کو ئەگەر هەیە ئیسرائیل چەکدارên میلیسیا حەشدە شعبی ئەرمانج بکە. هەمان ئەژانسێدا دیارکردن کوێ ئەو یەکینی وی مەزنترین هێزا لەشکری لە سووریە بجه بە ئەگەر دەرباس بوو ji ساڵا 2014 ve. هەروەها ئەو هەنگاڤە ئیرانیە داوی هات لەسەر گەفێن نەتەنیاهۆ کو دبە ئیران di zûtirîn demde ji Sûriye derkeve yan wê rastî êrişîn wê were. Her li gorî Ajansa Navborî Kûçekdarên Heşda Şabî bi hêviya Globa Kesk ji Beşar el Esedin da ku derbasî Sûriye bibin û Îran di demaniha de amadekariyên xwe dike da ku bombebaran kirin li ser wan çekdaran newêkirin û bûyekê Îran wê derfet jê re were vekirin ku çekdarên bêhtir derbasî Sûriye bike. مالپەرێکە رووسیا ئەشکەرە کرد و ئەمریکا گلۆپا کەسک ji bo bombebaranکirina heşda şebî li Iraqê ji aliyê İsraîl ve pêxistiye. Malpera Rûsya Elyon bilav kir dema ku Mike Pompeo wezîrê derveyê Amerîka seredana Iraqê kirî, Adil Abdülmehdi serokwezîrên Iraqê ji egera armanjkirina heşda şebî ji aliyê İsraîl ve agehdar kiribû. Herwiha malpera nav hatî dazanîn ku serokwezîrên Iraqê dilgiraniya xwe daye xuyakirin lê weketê xuyakirin ku Amerîka razî bûn li ser bombebarankirinê nîşan daye. Li jêr çavdêriya pertûkxaneya bedirxaniya Nyaduhokê ahenga rêzlêînan û imzekirina pertûka Zewreq Xilcat Leyl ya wêjevanê Kurd Lawkê Hacî li senterê pêşmergeyê Rewşenbîrî li Duhokê birêve çû. Ev çalakiya han birêka pirtûkana bedirxaniyan hatiye çêkirin ji bo imzekirina pirtûkamên ya bi navê Zewreq û Xelacatên Welleyl pirtûk bi zimanê Erebî ye. Du sê renga xwe vedigire rengê siyasî ye, her wiha yê civakî, her wiha yê evînî, her wiha yê netewî. Ev pirtûkan me bi zimanê Erebî çapkirî de em karibin bêtir dengê xwe bigihînin neteweke dî jî naz bikin ka êşa me çi ye, derdê me çi ye, daxwaza me çi ye, xewnê me çi ye. û bi taybet jî di gelek wêneyên ên helbestên gomînivîsandine rewşa Kurdê Rojavayê Kurdistanê û her wiha rewşa got tevgera Kurdî gotê de ye û boçi bi vî rengê han rewşa Kurdî gehîştiye vê badoxê gotê de ye. Serpereştiya Şaxê Herêma Kurdistanê Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Dîmokratîk Kurdistanê Rojava bi hevkariya Yekîtiya Xwendekarên Kurdistanê li Hewlêrê paytexta Herêma Kurdistanê xuleka tûpapêya xwendekarên Rojavayê Kurdistanê yên li zanîngehên Herêma Kurdistanê dixwînin bi dawî hat. Matşa Dawîd navbera Kolêja Aborî ya zanîngeha Beyan û Kolêja Ziman ya zanîngeha Salaheddîn de bû ku di encam de tîma Kolêja Aborî ya zanîngeha Beyan Cama xolê bi dest xwe bianî. Yani yaşayıt qutabiyani Kurdistan xweman bi xoşhal dizanîn bitwanîn yani meterek bin bo qutabiyani Rojavayê Kurdistan kela zankokanî zanko pêmangakanî Herêmê Kurdistan qutabîn û bi taybetî li şarî Hewlêr li ser dawakarî berpirsî qutabiyani Rojava داوای ئەوەی لێکردین کە بتوانین یارمەتیدەریان بۆ کردنەوەی خولێکی وەرد تۆپی پێ بۆ ئەو قوتابیانەی کە لە ڕۆژاوان و دەزانکانی هەولێر دەخوێنن ئەوە بوو یارمەتیدەریان بووین بۆ ئەنجامدانی ئەم سالاچیە و ئێستاش لە یاری کۆتایی خولەکە داین کە لە نێوان قوتابیانی کۆلێژی زمان لە زانکۆی سڵاحەدین و هەروەها قوتابیانی کۆلێژی بەیان لە کە زانکۆیەکی عالیە لە هەولێری پایتەختەوە ئەم وەک بەشێ وەرزشی ئەف خۆڵەمان ڕێک خست بناوێ خۆڵە ڕۆژ وەک ڕێزێک و احترامێک بۆ شەهید و بریندارێ مێ پێشمەرگە ڕۆژاوا لە هەرێما کوردستانê ئەف خۆڵە me pêkîna ji ber tilabê me em tilawan bin evkirin bêtir hev nas bikin hewsa yanî zanko bes nexwandine riyaza çalakî din jî têde hene bêtir xort hev nas bikin bêtir têkelî navbera wan de çê bibe. Li vî awayî em gihiştin dawiya nûçeyên xwe em ê ser nûçeyan li bîra we bînin.
دسته سروکاتیا نکسی به یکیتیا نشتیمانی یا کردستانی را جویا و روشا روژاوای کردستان گنگشه کرن. بریار اردوغان و پوتین دم اغواکرنا دورا آرام لسر دریجاهی سینور کردستان سوریه به ترکیه را گوتو بیش بکن. روبرت فورد بالیوز امریکی بره لسوریه راگهاند کو پیادیش بو برجواندی خویا تایبت شر رخستنا داعش دکه. ولات فرانسای راگهاند کو اوه هزین خوین لشکری لسوریه و عراق بهیلن. ارشاد بن